na ya abo amalibi aboga yenye brena finsam no yenkomo ankasa emfa emmamo yedemo ehase de Afriman Penny na Nadu Danko Akufo Addo watchman PSA be mabo ada na tena ye na Ghana Penny eno ye kire bia mobeka hye ne so ekoso e won krapompede mantem ko wiase na mrante da posifo cheso maye niema bi amana tra so nti no wo amantam dodo no a sebro nyankoko a wo modagya ho do mo ekoko gina mra no wiase wo adu mo ko gina court no court yes ye mfo mo nkotwera posifo patwenem remand bi na chese na wotwim no yensa so mfo mo mra na apututu you no enkoso nipa pinu na akasa de etiasa de na ekoso no se kwane a aposifo fa so kyekere branche no ene emposo mo ye bone a na mo efi se na ni kwan se kokodum pemprenso se yedu mbekwa akogina court ama court so no aremande wunum mampani na Nadu Danko Akufo Addo ewa bruchmem na honum na TV station bia ye fe ne se France 24 ene mampani na Nadu Danko Akufo Addo di nkomo ebusan se de ekoso woni mamu a Galamsey mranche ne mabawa asore ye kira yesi aposifo achi wonum edu makogina court aremande wunum no na ban e ka de ene de afa ho na mampani na Nadu Danko Akufo Addo kire se de ekoso no aban na ense ne mranche no a ene mabawa no musu bambone ena ababewie mu babia ewie oto no oyobi a eba ye kire ne ho mpemprawade enumu a eno ne nam a wode eru amanyosemu ebende wode ababedi mampani ne mum ne penso a na oye demonstration no na odi mra so eye ne kwa so ene ne kwa so nti de ekoso no enye se bi ono mampani na Nadu Danko Akufo Addo no ena otachiri mrantie no a omusu bambone ena de omo ababedu babia wo mo edro sese no. Protest movements, we've seen a lot of protests. Some activists were arrested, put in jail. The opposition is saying you're trying to stifle dissent. I'm not responsible for jailing people in Ghana. The courts in Ghana are independent institutions, and they have been all through this period of the Fourth Republic. People misconduct themselves and they're brought before court. It's for the court to deal with them. That's not a matter. It has nothing to do about politics. It has nothing to do with the executive. And their behavior is what lands them in problem with the police and with the courts. It's not the protests. How can the president, who himself, his political career was aided by leading protests, have problems with protests? I don't have problems with protests. And nothing is done in Ghana to prevent people from airing their views on any. Observe we ye mampani na Nadu Danko Akufo Addo watchman PSA be ma boda na yetene ke we mra na owa bruchmemu na on a television station be from France 24 edi nkomo for ye kira hodo ekoso Galamsey na ya chekere mrantie ne bie ye de bia kwakotumu ene wo chesa bani nsenim mrantie no a omusuban ene de omo ababedu ba bia wo mo edro sesei no ye toaso ye gusu a edemo ewo Galamsey ne abato ho nsensem na eno ena sofo pani oda John Wesley Methodist asafo ano Most Reverend Dr. Paul Kwabonaboafo de adesre ato yatemu atena ye no judiciary no animu se bia ya babedo sese ne Ghana aka de okeka ne emesi ani a plus times keka ne emesi ani a aka na fu ba be adiosia ba ko 61 days na Ghana for ye ko ne akwa akoto aba papa de futu ene Christian Council penifo nyina de adesre eto oman yatemu atena ye nanimu se de be kwa kofa se me de menyi abani ni me de menyi Ghana mra ni ena menyi Ghana judgefo eni ena menyi atenkyere ne eni no sade mani nyina omu nyina kwa no mo ehwese sasem ba wonu manimu a won be ka ne se ne se ne fata ne mra no soso no omo eri ato ba bi eda wo ya no so te se de kura no a wagitum se we de wodifo we de wakokoto no wakwakodifo a eja wiase no soso no bibia no wonu ma wakokoto akwakodifo am nanim aye feda eteyire so paso se de a wo ya no wagitum sa no a omuna se de ya eja onim se mra no ena aye adwuma o de san semi to jawabra na afi legal year ne ho conference on sensem a ekoso ena o de sa de we eto a lawyer for ene o my Ghana team wafo nyina animu. Something also going on which has tilted the scale on the part of a major stakeholder for our existence. The environment, the ecology. It is not just looking for the welfare of human beings, but it is for the welfare of everything that sustains us, so that we can live in that state which God created the world.
everything must be fair. There are issues of environmental justice, or call it environmental injustice, that we see. When we call for environmental justice, we are calling for the care, the best care, and fairness to the environment that sustains us. In our time, it is the menace that we see around called Galamsey. The level of injustice in the ecosystem, the environment, the forest. Abzafo nti we sofo pani oda John Wesley Methodist asafo anu almost Reverend Dr. Paul Kwabenaboafo na yete no enken na yento aso yegusu adamu Galamsey ni mu ana obeka ya efina no yawada no yawada fiada na memene da Ranche de mababa bi ya to omudi omatiku a ye friend say concerned citizens against Galamsey etisi montene so ye ne so omode nansa ye kire de etia sene empanimfo e wo kro emu atwi wo maniama ranche de mababa wa che se empanim kokora mere wo bia kwaye ne yese no nso ne yese no a se nyame amfa kom no kofa fiche kakra bia dan kwama bia che se eni akiri kura no o mai wan hwe ye be kra nsuo ansa na isenye ye benya nsuo no mo a etima akwakonya bia no nti Galamsey ehon ye kire koso ewon krapompone mantemu a na no memenda no mo ede ebawiye no mo de ebawiye no ene abrantie Jondumelu mu nyina fie odo Raju Jackson a Delis Finance o ye pene kwanchefo da no ene akukuda mpino a na ekoka wo mo e ma ye kire no wo mo ede wi na no memenda. I'm here because I'm joining the protesters to protest. Day 1, day 2, I was doing more of online advocacy, but day 3 today, I said, let me just spend some time here with the protesters. And I think we are here not because of NDC. I mean, even though I'm the parliamentary candidate for Ayawas West for on the ticket of NDC, I'm not here because of that. I'm here because we want cleaner water and the Galamsey should be stopped, and that's why I'm here. I mean, by now he's had it, and you know, Danado is giving that kind of I don't care vibe. He's giving that kind of ENTOBIA vibe. Abzafo nti we citizens concerned citizens against Galamsey wo mo ye kira ekoso efri yawada efiada memeneda na Jondumelu fie odo ra Eju Jackson nom tese kukuda mpino a na ekoka mranche no ho ene omo ewie oye kire no na kanesoafo a na ono soso ehwe omaye obade ne power de adom ye we yensase asene yensase ne Professor Kwabena Frimpong Boateng e de adesre to mampani na adodanko akufu ado ne mu se chese edom ne nsem amoka se yenhwe ne yemoye nsu ho ban yemoye nsase ho ban wontu anamomfa ne nansi fom e Galamsey hu no obesre mampani na adodanko akufu ado se we de kotodwegu fom ensa dansem de suma wo sema pachew okuta ne nsem ntwe kosua ensem a edom no ne dodo no eka no wontie na supam na wontu hu anamo ani manimu ya. Abuzianfo nanka ye hwese kane swafo a no show meyi ye environment science technology ne hompempena wade so Professor Kwabena Frimpong Boateng ne nsemo a wode etudwa no nanka ye hwese ye benya bi de amamo wei eyemra na matena nkonyomo wo asogli wo bonten so no mabodwa edi dwuma bi ekwan soronkoso we krade na gese wo mo afasha na wo mo edi na fi na mo ton safre no a wode sa de sire wi ekoto mampani na adodanko akufu ado animu ye nto aso e Dr. Matthew Poku Prempe mrashe dwani obo mrashe gefie ma dehia ewo menhia South Abaton Pesio so sisi wono ene yetua pemu e de ama Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene MPP amanyuku no one Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na kabum akwakopre mampani adwa ama MPP amanyuku no nanu memende twam bantma walk no eba so ma Dr. Matthew Poku Prempe koka mpanimfo atwetwe wura pepia nkoma ekuni anintini a wo mo ewo MPP amanyuku no mo mo kotenetene
wɔma pam ɛnam so bontoa ɛde ma party no ɛwɔ Bantama Baton Pesia so no hɔnom ɛna ɔde ato gya sɛ wɔn a afi campaign no wɔn akɔɛ ne sɛ media mi yɛ kristoni media mi yɛ muslim ni media mi yɛ asantini media sɛ bi mi yɛ tani media mi yɛ mfantini ntimo nto aba ma me no ɔsɛ saa nkrofo no nyina ɔmo nsɛ ɔmo nsa o na Ghana yɛ ntuyaba saa Ghana yɛ tuyaba ɛde ma nimdifoɔ ɛne obi a yɛ gini die sɛ ɔman no wɔde nsakyerɛyɛ soronko ɛbɛbɔ ɔman no mu sen sɛ ɛbɛyɛ kyenkyene a meyɛ mfantini nti no me nuanom mfantifoɔ nyina bɛto aba ma me meyɛ asantini nti no me nuanom asantifoɔ nyina ɛbɛto aba ma me sɛbe meyɛ tani nti no ɛyɛ sɛ me nuanom ntafoɔ nyina so no ɛto aba ɛde ama me wei Dr. Matthew Poku Prempeh ne nsɛm ɔde to dwa Bantama wɔko no ase a ɛba so me ne den so be a ceremony, or be a ceremony to a new president. President to declare about Ghana, no friends, Prime Minister declare about Ghana, no free Bruno, President also be about Ghana, no free Sisala, the man. President Naya official, no free Amuna, and no Rollins, President didn't know how to no your Santini. President Otosun Sia, no your Gojani. President Otosun So, no your Chimney. And then the room and Pussy this one yet, or the catch yourself, or the president, and this is what pro. The best story Ghana had 9th December. Near to a berry. Not new president-elect. The final Dr. Mahmoud. Observe for way Dr. Matthew Poku Prempeh wono enne Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kabum apre mampeni edwa ama MPP amanyuku no wafi abatu no mu mampeni dada John Dramani Mahamade na probo akwakupi Savannah ene ne mpotamu ma oko Salaga South Baton Pesia so ne honum na osre adehia ewo Salaga ne na bromase ne mpotamu se wo makwan uja hono mokoye no ene ya wo ba hono mababe campaign o se mpuntu obia ene seseye bia maso na wosere wonum safia bato no obia ensore na onkoto na bane bum enfama NDC amanyuku na wo so mobo se oba ene ensachira yesoronko a wode ebeba wo masetene mu wo Salaga ene ne mpotemu no ebro adwene ne ntiase so twamwaja kakra enti enoma bebre a ehia se mosomo nsabeka no ayeden. And yeah, campaign was Salaga South. And I'm the honorable member of parliament say, yeah, but yeah, you made the enemy, no, yeah, be back on Salaga. And so, Yemfa Bako, Emma Abromaseha. If you say, me ba hache, me pese me who send ya, and you may sit here or her. Ezu, me ba and so, me ankasa, my befa mo kwano so. Me say Abromase for Kolo for me mama kuse. If you say mo kwai no. Observe for nti we mampeni dada John Dramani Mahama na probo de akwakupi Salaga Savannah region and all this ansemi etudwa. Also for sure meye yangomasua ehon sensem so Dr. Oseya Aduchum. Na say smashe nenso a ye mane ye nuanum nkuma no a omo ewe secondary schools no dodo no a efi se pinasu ene omo baya omo eda ne dina se enye omo ni yatra omo ni nton je se kosi brone kan se indiscipline no ya adoso pa ne no enowura o say Aduchum de atodwa se enye se bia na tena ye no ene aban ne enhu wodomo ehunu pa titiru ene na no eye nkrapompone mantem beto dwa se school ni akwala bia owo really senior high school wakwakọ woni nua ba akose kan amane free mu ya se nyame ne fa akwa mu a kene soso kokoya asemfoforo no ene wo so omode nhyesie pie gu akwam na ebini se nkwala no a womo ewo secondary school no a womo ebetro exams na ombe peso ombe toaso akọ omani mu womo ngomasuam se ye nursing training college se ye teacher training college se ye university no peso okọ no ye bekọ akọje report free usuku a ukọ yem se ukọ secondary school no na usu no ban te say ansa na se be makwan amoato aso a ya makwan amoato so fisi se saade no so ebeboa ama nkwala no omadan suban papa di emra womo eko secondary school no. Let me sound
A note of caution to all students that there should be no tolerance for indiscipline in our schools. And there will be zero tolerance for indiscipline in our schools. We have some proposals that we are going to be discussing with Charles and others regarding discipline in high schools. We have begun with the appointments of deans of discipline. Pontuwe ayemra sweje ni owomra sweje fima this year war bosomchia baton pesia so saso ye so afo a ohwe omayi ngomesua so honorable Dr. Osei yawo edutwum de etene ke yenyina we so na no pay nsemo ebaba no de ba besomu no yemfam nsia ne ensore ama man hene saso ntena se bi mfa de ache bia dwumedie entwa moso OCP Ghana Limited for and a tie chairman or pay maybe a wobiano yet me abani ababesumo fertilizer ne DSC ningina and OCP fertilizers and no one will be a any beer the epitin no by so na sane esi yen senchirene e wo yefu mu no e bradwene ene ntiase so pebi wo ba bi etonto agrochemicals e magina na hyase ne fa peto no by no so say mo say bro de wudua bia ne de wudo bia no fa peto so na be hu senchirene e beye e wo eye okuayem ye gina we so na ya sore na omanhene aba betena se ebi akocha somwa ene chinchin fidie ne de ma me mrante ne maba waka esoso eta ye chimedin ade na ya bo amalibia boga no peso so no ya mama chia ebia sciatica